Ibe ting chua ilung ta pen mene na mai chit kyu zikru ku chum dammai gumara sam news kederin sa Zeme kona salya gara dale Microsoft founder nai kedere de dige kelak lungi sangpu billionaire Bill Gates ne kecarang kang ting sapkai ze pipibang ne dim chuga be electronic company Samsung ne dui te lung mak pe bazuki waterless toilet nai anui kilung ramege te lung ra zuibam ge ne telet pepe bin moi hang pera te loi pet kai de lei ze sale aipo waterless toilet dui te lung mak pe zuibam dim chu gai ze te loi pet kai be ze Bill nai Melinda Gates Foundation ne zuibam ke chi da be te loi pet kai be reinvent the toilet challenge kang ne te loi pet kai ko lei sai Bill Gates ne ka charang kang ting sap ze pipibang ne dim chu gai ze te ti betting kum chang na ze cricket kum ge ne anui zemna go ba zui zuibam ge ne pepe te ta te ro hang ji ge ne bin moi hang te loi pet kai de lei ze sale dui te lung mak pe zuibam te loi pet kai be ze Microsoft founder ling pet kai pe Bill Gates nai Samsung Electronic ne palam chimi ra ka thai be ge ne te loi pet ko lei zai dui te lung mak pe zuibam waterless toilet patet lum be ge ne anui zemna go ba zui zuibam ge ne pet pe ge ne rarit ka sia bara me zemna ta ge pung ro ga mak ra hang ji ge ne ba zui bin moi na hang te loi pet kai nu lei ze sale Samsung Electronic ne sa ze dui te lung mak pe zuibam ze energy efficient lei zai apo dui te lung mak pe zuibam ze kadai re de di dui ria banai chambe bam ram ge te lung ra kanang sangu de lei ze sale danai chitke ze cricket tak mai ting mui Manipur trade na export center lamboi khonang khong Imphal West ke Miss Manipur 2022 loi me plui ibe zui ibe na ngo ibe kada helit pe grand finale ge Manasha Devi Sapam Imphal puine Miss Manipur 2022 go title ngampet kai ze kacharang kang laket tu ngau de lei ze sale sige kongsang theng pi hure ukhrul district pui kachai village ne first runners up pakna be plui ibe zui ibe na ngo ibe ngampet kai ze kacharang kang changrek te set go tu ngau gai de lei zai second runners up pakuchum pe plui ibe zui ibe na ngo ibe ze pilayong zazo apong village kamjong district puine ngampet kai ze kacharang kang changrek slo go tu ngau gai de lei Manasha Devi Sapam ne 5th edition of Miss Manipur 2022 title ngampet ka blui gumse Northeast Beauty Pageant Organization ne dimchu gai be Miss Northeast 2022 Nagaland ge tekyo rabege Manipur haram klei teuze kzo ga gulei ze sale Assam sorkri ne pheugai ze samram bata te me phutun chaga be teuze hamo ma tebe case pathodi mak panai poine petty crime cases lakchum re lutunu de leize tourism minister Zayanta Mala Barua ne sale aize Assam gde go body pain dui cabinet meeting danai chitke ze cricket tak mai ge bamloi lu bachangge press conference media na ke chengo ze pokak pe hige tourism minister Zayanta Mala Barua ne saje Assam gde ge hamo ma tebe case pathodi mak panai poine na me petty crime cases laksi kaikloi banai pachang hange ke sin jabam de leize sale Assam tourism minister Zayanta Mala Barua ne saje Assam gu solkri ne sam kam gai ze India de gu hindi le sikwak palang cham janji cham gai be section 321 CRPC kangene teise hamoma tebe case pathodi mak panai poina rame petty crime cases lakmadai changkrois kuisi rutu gaize sanambata te me phutun chaga be nai kabang ki ramege pabam tun chaga be bamlu rahange sam kam gai de leise sale India ke de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne hechit kyo je kriming ba mai gene hechit kyo je kres rogri mai ka changlungge Uzbekistan ke de be to teche Shanghai Cooperation Organization Summit duige ka zoga gulei Ministry of External Affairs saza apo Shanghai Cooperation Organization Summit duige ka zoga rameze Shanghai Cooperation Organization gukyang na kadera me member state observer state Secretary General Shanghai Cooperation Organization Executive Director Shanghai Cooperation Organization nai Regional Anti-Terrorism Structures aine Turkmenistan kadai gu RCTP President nai kada behram kadai ramene wangzen apo nduige ka zoga gu leize sale aize Uzbekistan kadai gu RCTP President Sakya Mirizoya ne Prime Minister Narendra Modi du longkai kana Shanghai Cooperation Organization gu bodi maramen duige ka zoga ra ku belui gumze Prime Minister Narendra Modi ne hechit kyo zikreming ba mai gane hechit kyo zikrusro rimai ka change Uzbekistan ka dege bamgai gu leize sale France Minister for Europe and Foreign Affairs Catherine Colonna ne tingnai mi pui kuchum na mai hechit kyo zikru kuchum damai gane India ka deite beite wang chunse
hechit kyu zi krimingu bamai ka chang bamgai gu lei je sale tige India ka dei gu foreign affairs minister S Jaisankar nai France minister for Europe and foreign affairs Catherine Colonna ne India ka dei nai France ka dei ke kecha bagwak che tateu kan sambe nai puina ke teu zabambe ke dei ketne ke dei ketche ngun tip sabam ra bedeuge deudam samgai rai gu lei je sale Ministry of External Affairs ne zinai hechit kyu zi kru ko no mama ge sa je France Minister for Europe and Foreign Affairs Catherine Colonna ne India ka dating na mi poi kuchum hange gewang bege Mumbai nam di debate to tetse industry leaders ramenai dedam sam guys pabam ramen ke tet kai gu lei je sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kinga ni mele indu to dele